Meghalaya Post.news. Kasenjuk kikentai Catholic Solat Parish kalapelong ya kasemena kom Mother's Day halor kapang ule isnei pateng la pateng yakitu kibating burom ya u ya kabalasot kat kum ke gospel ulukas lanong kabankong khot kabasan po ya kane kasemena kelas dang nadu kasing sajan balawan bencimenta syit rehem ta kilai putri ki balang snong bat kumba saus patam kilong kemi ki bahap apo Solat Parish hakasing sajan baru syesni layo wan pelong ya kasemena hakaba Reverend Father Hieronymus lengkoi ila long kum resource person Hakajan mit jong sisajan na pelompat ya choir competition. Hakaba khalai tli balang snong kila isimenta bat ke bankong kade ga balang snong umsolai bawan baar ka balang snong mahoti bat ka bawan balai kade ga balang snong pedeng nongrem. Na penhap perdano ya kane semina baru ya jirakhe ya Mother's Day nin ke siblay ndau MLA ka mahoti ubak Charles Mangar hakajing don langru Paris Priest ki sister kinong yalam niam bat kinong yalam ka senjuk ki sangkenthai Catholic Parish umsolai. Hakane ka singkerpang lapun ku burom yakin rujur ki balakenjo absence nem kajing ketiu kurem ka jongki bat ya sijur ki balakenjo san posnem kajing ketiu kurem jongki dau Paris Priest bat UMLA Ule isin ay partai mo itu ibating puro ya ibating puro ule isin ay ano ya ibating puro ni em isni ibating puro hunting ibating em kamu ni ko iba tunan iting yo diam mo itu gitu sih nanda malaka prapsunsan ting yo ya idan bilongin iwasak nulun kayo idan kicik syeting berkat ikan wek supi kung jama idan ada day batin bahkan yo berbeda ikon kadang kicik syeting kami ipang musik ile ipang syeting ikon nara sama ikon ikimi ipang iting Kekun jangan ngabus sekolah sekolah ngabus sekolah sekolah ngambil nilai itu. Ya itu rumah kaya. Meghalaya Post.news.